dalam hal kaintonon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad uning apareng imut kalau bentebu nya banyak orang riadeki waktu ni tekeker nyongsang tajurung ngap ke dalam neraka gara-gara orang jiria waktu odi alam tunya tak aja kedua lobang sebeda ibadana nomor sitong lobang atas nomor dua lobang bebe lobang atas kentonon sekencang aperian pagi kento akibat lesan akibat colok kentonon lesan kento cepon ulama saghirun jirmuhu azimun jurmuhu colok kento kini bentun cepon ulama yang sangat raja bahaya yang sangat raja peren colok kento makanya kini sekotenon nah para rabu sepada mulja panapa makin cara aja ke colok dua cara montoro colok kento tak ajurungap akin ke dalam neraka pagi waktu ni teh ingat tangan apoi neraka ingat tengah namarde ngireng caran aja ke colok cepon ulama dari Mesir pertama jaga sepak keluar dari colok tori cek pangkempang arasanan orang cek pangkempang abentai boreng cek tangkempang muka rahasian orang lebih ngatu orang sataretanan ngatu orang sapelaan ngatu orang satatangkeun tori jeug tareta dabuna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ikan di orang segelpak lesan gelpak colok apatah aiba orang lain man sarrahu ayyufarriqa baina hasanatihi yaminan wa shimalan yaumal qiyamati falyaghtabin nas dabun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad orang sebanyak kencerna bejeng aja dia sebanyak kencerna pasan sebanyak kencerna sadakan sebanyak kencerna zakat sebanyak kencerna haji ban umran jiriah muntoro kencerna amal bagus ekoroyo ikala orang lain ikala di kangan ikala di kacer ikala di ada ikala di budi sampai tak milo kekencerna amal bagus pagi akhirat muntoro adi nasib kata jiriah falyaghtabin nas lapa gempang lapa kenceng lapa sekut pasering abentareng lain pasering arasanan orang kainto para rapusi pada mulja setiap ulama sampun mireng dek kainto hadis ya dak iya mun kenyataan kadar jiriya tebun Kanjeng Nabi Muhammad munda pada eseng Korea lebur arasanan orang anguan arasan natang emak bentang embu arapa mun arasan antang emak bentang embu tangka bagusan deki ikala tang emak bentang embu tak pate kepikiran engko ya junan Gusti Allah tapi tinggal kala reng mandim mane kala reng lain kata apa engko kepikirna lah kare penting cengak selong molong kebagusan ternyata kebagusan kala reng lain bila binon Sayyidina Abdullah ibnu Abbas sapapun Kanjeng Nabi Muhammad kento termasuk dari lema sahabat Kanjeng Nabi Muhammad uning imatoren bi santren teh ipakwa pamatora Sayyidina Abdullah ibnu Abbas dan kula kadin to andi tatang kebini kalakonna taqumul lail ibadah imalam tak dung tedung si atas sumun nahar apa siang tetapi siang hari siang malam atau ada ke Allah ya apa saya tanyakin kakek walakinnaha tu'dhi jiranaha tetapi ring bini secakang atau ad imalam secakang ibadah siang seringnya keentatangkeun sering arasanan tatangkeun sering maparasan tatangkeun sering abenta kamalona tatangkeun panapa jawab Abdullah ibnu Abbas hiya finar reng bini jadi ada cara pole deki makanya banyak kepekusnah pakhun mole kan neraka masa kainto jala cakang ibadah siang imalam kencerna ibadah bekal ekala orang sesakel kencerna ibadah bekal ekala orang seerasanin para rebus pada mulia kainto non tore ngastete pak ingkimun aba kainto non andi bagus saya kebetul tampil dak kau reng seerasanin pagi akhirat muntandi bagus coba reng seerasanin tompang ngaki dak kau reng seerasanan sementara aben letaknya bagus karo nyangu coba ke alam akhirat contoh bada orang biasa alak arasanan orang aben tandi kebagusan tetapi kalau kun nyangu dosa ke akhirat pak orang se
irasanin nuntut tepaki akhirat penta ka bagus na sementara aben tandi bagus para rabu pada mulia ya dari macaran katil la Gusti Allah cuban orang seirasanin tompang ngagin tambah agin dek ka orang seirasanan cung jalakaan boleh para rabu pada mulia dadi tore dan kule jagelesan kentono jak panggempang arasanan orang jak panggempang kut sekut gempel abentai be orang kanjeng Nabi Muhammad ngalem Pak kalaban tebutu baliman syaghalahu ainuhu an uyubin nas untong orang setak kejepok mikir ai bereng orang lain tak kejepok mikir ai bereng lain karena mikir ai betibi abak padan di salah para rebu pada mulia abak padan di cereh abak pada andi beceng para rebu pada mulia dak pada mikir beceng orang lain dak pada mikir salah orang lain anguan bagus abak mikir mabece abak tibi kaento sealem di Gusti Kanjeng Nabi Muhammad mancur muga kaula ajunan paring na mampu aja gelesan lebih seepa keluar dari lesan amin Allahumma amin. Nomor 2 caran aja gelesan kento seepa masuk akal lesan ternyata apa artinya toreh kepon para ulama mun la jelas bereng haram kani seren aben ceki ter mun la jelas bereng haram ceki deraki karajin mun la jelas bereng haram mun niser kana poton ceki pakan nagi kana potong coba ulama ngakungin kapoto senteh kompak sampak pakwa kapoto senteh man akala syai'an min haram asad jawarihuhu sya'a am aba orang ngakan sakonni syai'an ay bismina kuratin syai'an qalila orang ngakan sakonni dari kakanan haram mun nase karo ngalak saumpaan mun aing karo ngalak secel gegen tapi nase jadi biayan haram aing jadi biasan biayan haram masuk saumpaan karo katabu dari kakanan haram masuk secel gegen karo katabu dari aing haram deureum manon cing kakanan haram masuk katabun anggota tubun kento deki pasti bakal maksiat teh imamatah aciling ka pereng si haram maki kopeng ngiding aki pereng si haram naki colo abenta pereng si haram maki tanang akuli dek ka pereng si haram naki soko ajerengga dek ka pereng si haram maki ate coba panyangka ka orang lain ate takabur ujub arasa lebih bagus etempeng dari orang lain riak terwalam kalaban kabagusanna tero alam tero ikedi nga kabagus nabi orang lain ara apa sabab bermak teti orang kada jiriya tabun posa kalaban bareng haram suka atau tak suka ka bareng salah pakun mulangakan haram deki bekal alak wa maksiat anggota tubun dari kadinto sitong guru abdina tasera beliau non ya mata anya mak guru make tak toman munduk jareng abe la toman ngaji sanajan lebet media Al Habib Taufik Pasuruan adebu orang ngakan bareng haram ria berarti ampun adaftaraki aben dek ka dalam neraka bini pakanin bareng haram berarti sebini le daftaraki bisilake untuk ipa masuk ke dalam neraka kacong cipting pakanin bareng haram berarti bireng tuan ampun idaftaraki dek ka dalam ipa masuk ke dalam neraka tetik salah Pak gendak takalero reng sepolake ngocak kaanan reng lake ngocak kabinin ariale engkok dari neser kakake takok kakek tak nemu seka karena make haram camdu bingko ariana engkok dari neser kakake kapti dari neser make bereng haram bingko ekalako takok kakek tak nemu seka karena kento beni neser beni beles kan ni aja para rabu pada mulia coba makin toreh congo akibat apa ana pa ya akhir zaman kento mak banyak ring bini langka kaselake ana pa ya akhir zaman kento mak banyak anak poto langka karentuan ana pa ya akhir zaman kento mak banyak santri langka kakurun di antara sabab agunga para rabu pada mulia ring bini jadi sejen langka kaselake bi selake pakenin barang haram nak poto jadi sejen langka karentuan bi ring tuan pakenin barang haram nak poto jadi langka kakurun padahal la ataonan semuntuk bahkan andi gelar ustazah war keluar nama tak depor kakurun lamda bireng tuan i waktu ki muntuk ekerem bareng haram keinto
Kento pada rebu pada mulia tenti tore dua akidah keajunan Allah Subhanahu wa taala sahibil haja sekeluarga lebih mantan syekh selamatin mantermu ketek rezeki anda tunya bi Gusti Allah kecuali rezeki sehalal amin Allahumma amin sapane kejukan ten kuleban panci dengan muka mantar rezeki enah kalau ben rezeki sehalal sebanyak tor barakah angkat tanangah amin Allahumma amin kentoh caran aja gelobeng atas se nomor 2 nyak banyak orang tak curung ngapaki ke dalam neraka waktu ni teh gara-gara lambaknya alam tunya tak aja gelobeng bebe ikun akidah kelakuan selarang sareng Allah Subhanahu wa taala parbusi pada mulia lambak Nabi Adam sareng Siti Hawa kento cepon ulama patoron dari swarga ke alam tunya saat beliau parapan nyaran sareng rajin Siti Hawa di dalam swarga tapi kento keluar petal Pak Siti Hawa kento cepon patoron jidda seksi Nabi Adam patoron nang negeri India nah karena patoron petal panapa awal pesanan panapa awal wasiat dari ajunan Allah dan Nabi Adam ternyata Pak ya Adam Adam ihfaz farjak la tadahu illa fi halal Adam jaga kamal ona kake jadi sengak cek sabe tempat cek kunaki dek ke tempat sete halal laki sengko intonon pesanan pertama dari Gusti Allah dan Nabi Adam Nabi bergantengan ben Nabi ada Pak ki pesan di Gusti Allah tapi hakikatnya jawaban ulama kita pesanan dek kana poton Pak nak poton malah ngastete aja gelobeng bebe bila zaman mangken tretan toretan kule benih kecak benih porocak teh kan kutui pikir torenon orang kecak kan orang porocak itu kan mereka bentibil tetapi benih kayak kecak benih porocak keng mangkat dari watawasau bil haqqi watawasau bis sabr mantar ikhlas nyacam ten kule kento makleh beda barakan ben manfaat amin Allahumma anak ten kule kento banyakan bini ente anak ten kule kento 10 bini kapila kento berarti paling laloja jaga kacong bini aja geceping bini kento paling susah paling ruwet hati bini kecak bini perocak kento pertanyaan makin kento saya terjadi pong kampung mak beda peraben melepil kabi untuk apa jadi mak beda lanceng mele kondom perlu apa jadi kento tanya gino mun kadung terjadi ka potra-potre kaula ajunan asar ta beda kaentengan diri reng sepon sekatempuan pagi ajunan Allah Subhanahu wa taala Gusti kanjeng Nabi Muhammad di bawah warrajulu fi ahli baitihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi yaumal qiyamah kaula ajunan kento sepoi dalam keluarga presiden di dalam rumah tangga andi kewajiban aja gebini ben keluarga anak foto kacong ben ceping mun sampai kaula ajunan lalai dalam adidik kacong ceping on sepora Allah apa boleh kacong ceping amak siat ya dan make amak siat ijeun pakun mun beda kain dengan dari reng tua dalam adidik reng tuan pakun ketempuan pagi ya junan Gusti Allah dari macaran aja ke kacong ceping mun jabaja mangken ada pengaman tulis kacong ceping tetep dek ke pesantren kacong ceping sabe dek ke pesantren kirim kalaban kiriman si halal pada doa dek ke Gusti Allah lebih reng tua binin manter kacong ceping deki tinggal oleh ilmu barakator manfaat make pas nengen-nenga iya dan farji make nengen-nenga lebede iya dan kermil tanpa desenu insyaallah mun la ilmun barakator manfaat pakun aman ben salamet amin Allahumma amin kaentoh para rebusi pada mulja dari hikmah akad nikah sebisa abdina nyampayaki kesempatan siang laku ari mangkin ten kula tak kengeng banyak pamator karena ibingkeng ten kula bedesi lebih utama bedesi lebih sampurna deki sebekal atulang ilmu da keajunan namung toreh mantur muka nyacam abdina dari ada kantos akhir tetia tambahan ilmu seberakator manfaat amin Allahumma amin salalopot kurang lebih nanya on sepura sebanyak akhir pamator wa sallallahu wasallama ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.